Riri ni idharia Weru Wikendi. Ni tariki 25 mweri wa 5 ntuku itandatu wake mbere ya mambura za manene za gukungwira miaka 8 ya umbani ya kameme gaku Kaweru FM 96.4 mambura za kathithikira mukawene jwa Terrace Makutano mbere buru kwambiria Jumatano ya kiumia twitite tukambiria ndionga cia guchemania na mashabiki betu maturene na Jumatano tukariungira Kariba Central Imenti na South Imenti Aramisi totinde Tharakanithi nayo ntuku ya Juma tugakinya kaunti ya Isiolo na gicigo bunge kya Buri mbere ya kurekeria ntere cha Nyambene ntuku ya Jumamosi muthikiria wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV itokugwata ugeni ochumerie tukenanire kirindungeu ugachemane na tangazaji bakameme gaku na kinya ka Weru TV na kinyaka Weru FM 96.4 ntuku ya Madaraka Day iria ikethirwa ire Jumapili niona nde tukethirwa na kiatho gikinene aria kinya tukagita keki ya birthday Terrace Club Makutano kwambiria thaa 10 ciogoro twarikia kuigwa kiugo na Kristo ba kanisa ya St Stephen Catholic Gitoro izato kuongere utugi na kinya umbani wa mwathani wa miaka 8 Weru FM 96.4 rumuri rwa Meru uma mundune izawerune amana ntatuira nkureterete ni Methikali nturi kuga bagatigira Ruto atirona kibindi kingi akiwa kinya na inyirite rwangirwa kithomo Peter Munya kuga Rais Ruto agikinya Meru rojo abatere gutiga ntaira cia kuthiria wagagia buokaria mono ntere cia igembe akiongera Meru nitiginyuma kirewiti na mbere Kawira Mwangaza kuga keza na kiama kiawe na arungamia ruirite bia MCs na kinya bunge Meru yonthe na kirege chunki gia siasa twatega na ndene siasa cha biama haja Meru Na mutegeri ntuko ya narua ya kiumia nitukubangirite mantu nkabubwa mberema Mutembei Edward akethirwa akiaraniria na ngavana wa kaunti ya Murang'a niwe Irungu Kang'ata nyuma ya nteto chietu na nyuma ya rwarero ukethirwa kigwatanira na Martin Gichunge agikuretera mubango jwa gichunki gia siasa kwa ntuko ya narua ya kiumia kagitene gaka ugwe ntenda wethirwa ukiumaruka nikenda utekethro ugikurukirwa ni gintu no kiriku mbeta Maureen Kinya mona ndireto mathithio ni Maureen Kirimi Ure wari minister woremi Mithikali Nturi augite bagatigira Ruto ati kuona giteke kia urais kethurano ne twitite akiaria ari kanisene ya St Dominic AIPCA Kinoru Linturi augite Kibaki aretire kithomo kia utheri Uhuru Kenyatta areta igerio bya utheri ende thai Ruto kiria athithite ni kwenda kweberia igerio bya utheri na kurikiria achiari kwethura bari na murigo jumunene nongerete na kuga Rais Ruto ni akuinyiria antu bakiri mara nonto kinya bara bakubutwa na baroterero bate kuandikwa bange bakumaku augite bakaria uma na batigire Ruto ate kwethura kiairia akenya kaire taboria hethirwa akithithia mutugikare na gutwambiria Mubangania munene wa kiama kia DCP Mithikali Nturi no etete na mbere kutharikira mutongirwa mugongo Rais William Ruto aria kiaria kiri kanisa ya St Dominic AIPCA Kinoru augite mawira na jarabekira Kariba Meru bakirombaga kura monkira thaiji jate onekene tangerekano gima bomwega bamwire ukaria kiuga no ka Kariba Meru bakuragwo na ndithia chao chikaiwa barabara chongwa itangana kuthithwa ana bakiri mara no kabako butwa nguge na batego chogwa baguko owamwe na mirandie mingi nkabo arena ndi no chamba bonene ugite no mwanka Meru yone maendeleo jayo no ntubakurire aringire mwankene jwangirije na mirongo ere na jere maendeleo yetu ya Meru Bwana William Samoei Ruto maendeleo ya Marando
imaendeleo nondo gokura ira twakuringire 2022 gakwendo kwera kinya mundu takuringire kura we president of Kenya na ndo ni more yao wote na kwa kuona maendeleo kama namna gani tusitishwe na tudanganywe atowezo serikali no tie maendeleo kingire ntore na ugete kagitene ka rais Mwai Kibaki na retere kithomo kyotheri wathani Uhuru Kenyatta bwareta magerio jotheri na kagitene ka rais William Ruto no kareberia magerio jotheri na ndi mushari no wogetaga ngarama ya kurira mwana wawe magerio na nkurukia akiwa kigena kugwata mbaru maskuru kia capitation gitarekerua. Sasa tuko na mwingine amekuja anaitwa William Ruto. Sasa hapo ndio tuko, si ndio? Amesema hakuna hata bajeti, hakuna pesa ya kulipia mtoto nini? Mitihani. Nyinyi wazazi ndio mtatoa pesa ya kulipa nini? Mitihani. Nyinyi wenyewe mnajua hata shule saa hii mwalimu mhubiri ni mwalimu. Utechukuu werani tumerwa mbecha. Utechukuu nae capitation. Na capitation. Dintore ariuga no kamukari wa Meru etete na mbere kuinyirika na bunge ba Meru no kabakiri. Akiuga bunge bana betete kwa wabera mukari na kuinyirika. Kagitene ka ware thirikarene. Inde akiuga batamuigwa ni ontone agua. Na no ka bunge ba bethagiro bakitha thagia Rais William Ruto tamurungu. Rentore na ndaikano kiakiuga kagita kauna ndene kathiri. Hii story ya kwenda kupiga magoti na kila wakati wanataka wanabundu rais kama Mungu, sisi tunasema hatuwezi abundu binadamu. Yes. Kanamu kwa natisha kwa mirungenge tuwa nana. Yes. Bwa kuongera rentore na ugete nkome kiria Meru ni untu bakobaretera Rais William Ruto na kiuga kinya kaithwa na kioro kairi untu bubwate bochokera ni kiria ugete Rais Ruto ni mutongeri oda wagairia kinya nthure cha murungu na kiuga nande we na mweberete buru na nethirite akiamukira itharimo kuma kiria Meru bia kwa mupinzani wawe na kiuga riu ari murengo ne jojo gutigira kwa rais wa kipindi kimwe. Mimi nimekuja kuomba msamaha mbele ya kwa kanisa, mbele ya Mwenyezi Mungu, sababu hapo nilikosea. Lakini makosa sitarudia, sababu makosa ni kurudia, sitarudia tena. Kuamini na kusema nitachungana na wewe sababu wewe. Hapo namna gani? Kabisa. One time. Lakini kwa tu kanao kaachia ndiko ni utorori mauta na pasta mwetekeria wete bantu na kimbicho kumoturi mwenega kayo one uso kawaida tuwatwale wakayo. Hapa mimi nilikuwa kiongozi wa upinzani na nimepewa baraka jana na leo, na mimi nitatafuta mrengo wangu na wale watu wa Meru wanataka tuiokoe Kenya hii na Meru hii, tuone wananchi watafanya nini mwaka wa 2027. Ndio upinzani nyewe kabisa. Na wewe tolere baki one time. Muthiene kanisa nejere ntore na kwimberetwe ni musiasa Timothy Kithenji. Kare opposition ni gado de thirikari. Tukana nompu dagorere mwana ore orira no gurairo mugate barabate kurere bagurairo Ibanyiri. na ndithari twirira na miaka nili twiriraga tukarira buru ukura mwanka ture buru bareta tugetate kuma Kenoru gicigo mbunge kia North ngiripoti ratito cia Weru wikendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munyani ameneretie bonene thirikari iria tongeretie kagitene ka akiuga neremi kuingia mawira neja mwingi na kiriro gia Kenya akiaria kanisene ya AIPCA na St. Mark
kiutene Munya augete rais akiza Meru ntuku ya rujo ni abatere gutiga ntaira ya kuthiria buru mathina ja wagagia bokaria onto bura gwakagita bwethirite bure thina aja Meru nongerete kinya Meru ni ithirite igitigwa omekire mirandi ya witi na mbere na nia kinya neo kwithirwa iri na atongeria nkabo Ura itakinya na miaka ile etiere eito kwenda bara bari ofisine baturitira mbi akiaria kanithani mwanya ntere echa thero rojene ntugo ye munthi ura wari gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatiro Munya na meneretie thirikari ire tongoretwe ni Daktari William Ruto akiuga igitare kwethirwa riungite entere echa morera ntugo ya ru bwa mbere bwa batiri kwethirwa kimenya ni ati anto bantere no chegembe bakonyamarika bonene gwagagia abokaria na batiri kwethirwa gitiga okioria okinene kira igatigira thina na kuthira aburu akiuga kinyama anto makonene na nkare echa akorwa ndwa ira ithiete na mbere na kuretwa ntere ino itiena bartara monono ntitiguteithia abonene reto tulungira na hali reto mukanishi noishi munene manto security ira tulichia na kabisa manto roka bama ndene yetu tuadama kindakele ketu tutuire already ne kumakaraya ya already nadi kanni nyabu Baitore kuira wanga tureto ibaha Kibaro kinao kibaro ni kibaro katu teko kwa Somalia kibaro tuchwa bitochwa hivi restoration of security so that our people can be safe when they are aggressing in our own land ida kabietu baraba yetu no kubantu baiki turonye kanisendera tumone kinyere barabara tena dira Tarikanua ama namna gani ya tukabidhiwa hii tukura tukabidhiwa chete na tutata lipero ile au huyu mandulio uvione atu kalipero tukona itwajire kithundo na gatutajire kuo ingo sokeria Munya nkatho ntinto murume ai witwa aberire ntitari Munya nkorokina thiete na mbere na kutharikira athirikari yonthe wamana kinya kaunti ya Meru akiuga kinya tongoria babari utongoriani bari gwakiriro gia antu na bakirikiri batikwenda kubatethia untu babukonaniria uma batikumakira kirindi kira batongoretie ko ari na ambulance ko Kithumba ari tangwe Kithumba Meru ni ari neweta narua akathoko nan nyichikuwa narua Meru ni ari na drama na sarakasi so mante umuntu nane karongo ya kumba wadro utomerio atada wadro murumio atada kada no kubunga vano atada mlego pore mamo boya mwanga une kine sembegreko kendere waso bakira ndu kanto bakendro ba aina kallo ale kala ko khuriya tere Munya ngoya to tere ore ndu na kama migombo wa kuzuru wake na wakuniguluka ro tere ro ko yarengi sionte kaikiri sibitari no tokera tandero ya kumama ita mama no ke wetere tuetra dai ni nyele ngwe to Munya tipo loi te sibitari te doe te mbi ikure tuetete chia county chia MP chia gavana chia national to chidime na ndobi minje ya kuilela mtura tukuringira ni mtu ukari tukanona mtu kuanga no etu anga to etu Inyake dharo eno kwa mbada tukwe atakumburitira ngwe mtasaidika namna gani hapo ndo kare yako awe udhiri experiment yake ngani kya kuige ku weno ke tukinyetherie yake tano no tui yake tano no tui Tuko no ikingangi ritoromba kurana na iri kono maikwe antu bamuri na tabukuona antu bo watu rite kingangi amwekuru twakaro to garerente komenya ni bukome na bado tunaendelea si ndio nende tukabwithia experiment ringi muntu rori tete ngwero ono ako hapa na ako tayari kurundi kuma Rojena Gebe Central Peter Class Chabare
Siasa cha biamani chionekete kujukia mwerekera jonge Ajamero kuumania na kweza kwa kiama kia DCP kuumania na riboti ya rua ya uthundhuria bwa Polytrack ni bona nite kiama kia DCP kire igweta bonene Ajamero gikioneka kinyago chinda binge bira biethirite birio kwa kagita bobo kioneka kureta ugwa kire biama binge birio kia rais kia UDA amuna bu asiasa mwanya mwanya thirikarine ni boneke kuriunga Meru muno bakioneka tanzira ya kugeria kurikithia uchamba bwa thirikari Ajamero kethira bukomba na kukaringana na ntaira iria bagatumira na kuibangania kwao. Giki ni gichunki gya siasa. Ontukuira kana umurutira jwa siasa jogwita na mbere jogitambaga kiri muongo jwa Kenya na narwa kiri gichunki gya siasa turitegera na tuduja murutira jwa siasa jwege byama are antare ke 15 mweri jora wa RDP Rigathi Gachagua ethira kiruguria kiama kyawekira ne kya DCP bare na uge bwathikira Kenya bobo ejete ntuko inka nyuma yawe kuandika baruga ya kumakia kia UDA kumania nawe kugana kunyanerwe ne kiama kiu kia UDA no tongeria bwa kethira keberu obisi ni amunini wa raisi. Democracy for the Citizens Party serves as the biggest political movement of our time in Kenya since 1963. Kia meneke kia DCP kira kionene kiri na mbisa ya mugongo jwa Kenya Ajamero na wale waziri wode mimithi karentore nethirita gitonya kia meneke una maguru jojaire na nkuru kiethira kinyake wagete kia kwithira demo bangania munene wa kiama giki that we will be able to correct those bad habits of the UNDA party, and just like you want the party slogan is kusikiza ground, ni kusikiza Mkenya. Na ndiku mania na wejibu wa kiama kia DCP kiria kionekene kijete maturena na murumo jumunene na ndia kari ne bambere ite kukiamukira na baingi bao kinyaba kionene kudhama kia mene kia UDA na bane ya kiama ba UDA kuma kaunti ya Embu bare ya baritete mwerekira jona kukabobetete na ndi DCP. I've said we are ready to mingle and to move ahead with the like-minded people. Hata kama ni wa Munyoro kwani iko nini? Kaunti ya Meru ni thiritari na bia Makathumba. Takia no peu kirane kia mubunge wa Tigania East Impuru wa Bori. Kiama kia PNU kirane kia Peter Munya. Na kinya kiama kia Mbas kira gitongere tueni kira itu murungi. Kiama kira kionekene toka gitadhiria mathina jakyo. Na noka kithirita gitachia dhurani aniruterure kukire. Magita kiama bakyo bakiru ungamana kugabati tonyene kana bande kana na murengo kinyajo reko ringe bange bakyuga bare thirikarene na ringe bamwe bao bakyuga bate thirikarene na kinyamoni nwa mutongerwa kiama kyote itasuntocho none kene ari wa Munyoro kora wa RDP Rigathi Gachagua na nkuru kikinyane tonete atongeria bakiama gike bakiona ni agochokaniria migambo. There's an insult to the bus. Kuva bus driver no kwa hii. Ashe ture ruto nacho kiana kira mtungu rakonda. Tomba gukira rukiri ugwe araji mwendia muguna. Wamberia kuga ate kiama kia bus kiriuga. Kiama kia bus kiriro thirikari na kiama kia bus kira chemeni. India mwena bonde reba wambasi kiraitu murunge na ugite gambare one rejete kiumetu etite kenda bakethira bakethira mekuchenyo yao na nkuru kia ruga ya thira bagakarambye gorobo uge mwerekera jone joreko uri ntibwira twetega iti karuguru kana nauange atambe twetere tugambe twembasine tugora twitite. Peter Munyora warenga bana Meru no getora wa RDP Rigathi Gachagua ni muchoro wa oende akarunga magite kionga bana mwankene jwa ngirije mirongo ina mugwanja ja Meru na kiama kia wekea PNU. Twa kiama kia PNU
indi tutithurana na Munyoro. Kiama kia UDA no kionekene gwita na mbere kuthiria muchemo wa Jamiru ara kinyaba kiama bakia kaunti neje bashumirite kugabo ni untu baikitwe kiamene ike ni mithikari nturi na naratha mirethira gita kia DCP kinyabo ni barite na boga batetigiku na bago kithama bakiwa kiama kiu kia UDA kinyanyume abo kiritira ngugene kiabo utatire kiama kia UDA atokithama nonto bakwethira kiama kia UDA gitategera ngugira twagitire mtura tutonyerie kiamene kia UDA ifoma CS mithikali nturi twinde itukumenya burathi thirwe na ndirwa monopole turakira ni kambuni othuthuria ni thirite kerekeria mpumi iria chikuwa kithurano ikathithika Jamiru wakagita gaka giti kiongabano rotongere nura wari waziri wa urimi mithikari nturi na gichunje kia 38 gaturumo kenda kumakirigana akithingatirwo nura wari ngabana Kiraitu Murungi na gichunje gia 14 gaturumo 6 kumakirigana athingatiri ni Peter Munya na gichunje gia 11 gaturumo 6 ndiu akathingatirwo ni Kathuri Murungi na gichunje gia 6 gaturumo 4 kumakirigana na kambuni eje kiugoro rigia noro gikarite thaiji ngabana mutumanto ithingia na gichunje gia 3 gaturumo 3 kumakirigana. Mithikali Nturi comes out as the most preferred candidate to be governor within Meru County. Kingi pore turakitegerete ni kithurano ikathithikana rwa gitene kio rais ya Jamiru gichunje kia 58 gaturumo 9 kumakirigana gitiringira rais William Ruto kura bakiuga baraba muringira ni gichunje gia 14 gaturumo 6 kumakirigana na baraba tukumenyana araba karinga kura yao ni gichunje kia 58.9% know that they would not re-elect the current president, that is President William Ruto, as president. Na tuejete kerebiama Jamiru kiama kia DCP kodinga na poritraki nikyo gitongeretie na gichunje kia 64 gaturumo 6 kumakirigana kiathingatirwa ni kiama kia PNU na gichunje gia 11 gaturumo 4 kumakirigana ithingatiri ni kiama kia Mbasi na gichunje gia 10 gaturumo 9 kumakirigana kiama kia UDA gikejera una gichunje kia 5 gaturumo 8 kumakirigana ndiu kiama kia Jubilee gikajukia gichunje kia 3 kumakirigana. DCP party has a support rating of 64.6% within Meru County. Amwena ja Jonde thirikari ya rais William Ruto ni thirite kinya igicithira siasa ne aramuni waweke thura kende kia riongete Jamiru maita jathatu nyuma ya kagita gatirei na kinya ntuku ya rojo rais William Ruto na regeri go kinya Jamiru tukethira tugechuria kuombekana ukethane murutira jwa kiama kia DCP na boba kia dia bagechokia bariwa kinya kethira bate kwa dia siasa monone baibange tokungana kwethira bakithimana kathario bwega kere siasa chejete ndeko ruma ntuku emwe Jumapili Mr. Manembagi ayeta ko maita 3 ndene ya kiumia kimwe te oma rais yake thego Jumatatu te brandira arerie wanafikiria hatujui campaign. Hello my friend, oh my friend, usidharau wembamba wa reli, gari ya moshi upitia juu yake. Wakati wa kampeni ikifika, tutanyoroshana mbaya mbovu na hao watu. Ruterero rongeru regani na thirikari Jamiru mithikari nturi na irithite we kwa mutongero kurega na thirikari rais William Ruto na kugakira kuthithia thaiji ni kuthikira Meru na nkuruki na ugite nethirite akigwatania na atongeria bangi bamongo jwa Kenya bara bethirite bakiregana na atongeria bo rais Ruto akiuga badiuga bagatigira kwathana tamu imwe na bo batithira bakimukira kana bakimakua. Kasongo aende nyumbani, aende ama asiende? Kasongo aende ama asiende?
Keripotra de Doshaweru Weekendi gechunki gya siasa rea kwa rieto ne motuge kare. Narua Kawira nombete kuona kanya kawe kwithirwa akiaraniria na mwingi kiri muchemanio jwawe jwa okolea ntere chia Kagoma gisigone bunge kia Central Imenti akiaria na uchamba bonene Kawira ugite ntukuite kuraza keza na kiama kiawe na akarunga miantu bakuririte mwanya birio bya MCAs na kinyabi obunge Meru yonthe netete na mbere na kuga baria bainyererie Ruto atigira akuritwa gitene nande ni bamugarukite na kuthamira wa Munyoro. Kawira ni atumite ntumiri kinyakiri uria wari munini wawe ngavana Mutumantu Ithinkia na kumwira aririkane akaririte giti kiawe. Muthuri Muriuki na Nteto Eche. Nyumba yawe kwithwa ligiritu kwa ntere chigoji ntere cha kigushwa na mbere narua akinyite tauni ya Kagoma ura wari ngavana wa Meru nwe Kawira Mwangaza atongere tunitaka Kathumba bena mitarimbo gitumi bamukarithie na vakati yetu kuona chile bataka chena vena gari karitie ground moja kwa moja bona muntu na manto ja hapa ugira na biba bakaletie na ito balingalingira karwe. Kawira Mwangaza akiwa tibiri kurigirwa nondokere na batana kyo ni gutetheria ntore kuigwa bibite buwire ateja rojo na bingi na tere ntore kuona murengeti jo muthuku rojo ateja na ndufi na tere wako mama gitanda gikirito kina matres yenene njasi yetu ituje kuona matres ivena na ndekere ande kuja na matres yegana na arua ogo teje amagana jatano rojo ontobura pombere kwa tambaru ni mugambi Manyara urenyo kumwigikite mupango jojo Korea yokaronga mantu kwera tokeja kienine twage mturo kwenda wokorewa tumo gwetikiria u na ntu kwe wete kara okinya yotoronge kwa inatiangas kana joronge kwa ne anto bange bakweja naja biyangarika byejete kuringa anto naja yokarungi bagwe ngwara bako wote tokonoga kana tokorea na tokonyira tutekwenda mubango joe yo korea na ntu kwe wete kinyimbi jebu akiwa na gitumi kimwe Kawira Mwangaza itiro gitinde ni ati atari na MC bagumutetera akiwa ruwa muno na gite akiama na kiama giki ni kiakatumira gutwana ke MCA Marungu na watu thari mara na kiama na tugakira nchi kinyaja Kagoma no tobara mpanga ikiri kwaga MCS watu ekanda atari onde independent ntena MCA kinyamwe ndio janto bako borampa MCA mwana wa kiama gyote borampa mwana wenu abo kwenda uroto gaitaneria nongo ge kendo tonga boto boja mashinani borampa mjumbe moja mjumbe tena ndoa mjumbe tena rutina na ndio kwenda bothithia nonto tukumenya ura baije kuimbichana ndenda asembulera bojorire mama MCS kenda mama ethirwa ari naja na ina kaborio yawe tesa sawa ibangana bakuwa asembulera bagekira antu ba mama lakini manzo jawe tinambere na kaunti Meru agwa na tikite mbesha Kathumba na nishia konda kona na ndigi tangugi urakubaterie na mbesha ile ndatigira nkorokia 1.4 billion torenda kuona barabara ikedure na igachamukwa totekwenda otorero methetu torenda ekenjo gekira mara munega kinyorwa na muthie akiwe gamba dawe gutitwo gitene nikambiria rua na bena wetike kithurano twetete akethwa rungaminde bene kesi yetu ikotini itoraero njanji matatu kenda kesi ambako gikerwa na ngatiga kwanga bana ni mama kura ciaringwa rira tugare kala ini turinge kura mama umarwe iyo kaejo kanga bana ni mama
Oni kwegete kwenda ga settlementi, kwegete kia MCA kwenda, kwegete kia seneta kwenda, kia kwato kia ngavana, imbi wa mbodu wa kawera. Bantu nyegete kia kwenda mwango wajima, na bali kia mbeja na bali walima. Nabu nonto mamale, nale senate. Nale, utie kwenda kwenda mokamati wa toboyo nale. Utemulita bompege tikiu. Utempege tikiu nkakaria mama nale. Bompege tikia seneta. Nani ankwenda ubwera bompege tikia seneta. Kamtoka moka ameki mistake ya gukurukia motion ya kinyana ranga amechokia na mbio muno. Muthuri Murioki, Weru TV. Eta nambere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma yakagita gati kuraja nkoretire nteto nkuruki. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na mirongo ire mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Nui bangete ni untubo show ya Meru ASK. Show hizi ni gukarika mweri juju ya 5 na hizi ni nene ndongi nkuruki. Meru National Show mwaka juju hizi takureo na ni tariki 28 cha mweri juju mwanka tariki 31 mweri juju arakeni neke Gitoro Showground. Itukumenyithia agwati mbaru bonthe na barabe na mwago jwa mwanya jo kuonania kuriongira obici cietu kana baturingira thimu genda kuigwatira kanya na maguriza tukwinyiria mubuko jwao. Tukethora turina onania bomanto mwanya kuma Kenya yonthe na Kenya Center ya CBC. Muroto jwa mwaka juju ni promoting climate smart agriculture na trade initiative for sustainable economic growth. Dikana Jumamosi tariki 31 mweri juju niyo climax ya show ya Meru. Tuko ya family rete ana bakuba kenere mwako jwa mwanya na gutonya ni shilingi 250 akentu banene na shilingi 200 ana. Tukutane Meru Show 2025 tarehe 28 mpaka 31. Nyonto bwante tonkuruki ringa dhimu kurukira 0724 566 931 kana 0715 909 916. The Agriculture Society of Kenya, your leading exhibition partner. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on here. You're supposed to be neutral. I don't even know what that means. No. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool,
flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali, vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au